Kini ke Akashvani Shillong ke kubur ban pulih ibadah ramdi. Kimat berkongsan ke kubur mentah stem. Buk maunong rem Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya bun teli ki projek kampen roy bakot palat kendai hajar kelur tingka Hariwari Haryana. Buk thong ke jela ban kenjok syakayo ke kot ke $10 billion shwa usnem arajar arpupra ong ulat ke jela upagu chohan ha ke jingkren ha ke sni sedang ke dorbar mang tingka ke ying dorbar tauan ke jela Meghalaya. But Laplay umat dur utirat sing hadhaka Bangladesh kum kajingkan mau buram ya kajing shlur bat jingno senyang jung sya kajingyo lai lot kari ong Menteri Rang Ba kajela Konrad ki sangma. Ki kubor babanya. Menteri Rang Ba do kari Narendra Modi nen kesngi ulabu mau nongrim ya bon teli ki projek kampen roy ki bakot palat khandai hajar news pak kelur tingka Hariwari Haryana. Kini ki projek ki kentup ki surok haki jakasor ke kot ke khia kilentirel bat ke kam jungok kai perthei. Da kajing angnut jong Menteri Rang Ba do kari ban penklan ya kajing penbiangi ki jaka sumar ya ke kot ke khia hakeleng kari labu mau nongrim ru ya ke All India Institute of Medical Sciences Rewari Haryana. Ya kini ke jaka puli untai ha ke jaka ke bahe arspa lai aka ha ke jingut jingsep kumbashi hajar nrius pa san poklur tingka kani kandan ya ki benta kum ke hospital complex ke badan news pa arpo jingthia ke medical college ke badan shispa seat ke nursing college ke badan riupo seat bat ke ayush block ke badan laipo jingthia. Ulat ke jela Meghalaya upagu chohan haba ajing kren ha kasngi sedang jong ke dorbar mang tingka ke ying dorbar tauan ke jela nin kasngi ula ong baka thong jong ke jela ban kenjo syakayo ke kot ke $10 billion shwa usnam arajar arpupra kan selong leng bakit nat trekam kum ki jingte ke boarding ke jingsam IT ke kam jongok kai perthei ke rep karyang bat kiwe. Ucohan ula ong bagajing dan bentah kaliang ke kot ke kia ke pule puthi ke jing penroi ya ke kamai ke ji ke jing shngan ya ke imlang salang ke sensyar khadar ke bejan bat kinong shong shnong kan penti kena ya ke bha ke miat jong baro kinong shong shnong. Haba pai syakat tu kat ni ki mat trekam bat ki program jong ke sorkar jela ulat ula ong ba ke jing suk bat ke jing shngan kadai ke bah khamat na ke bentah kino ki kam penroi bat ula pentip ru sya ke yeng dorbar ba ke jinglong jingman kelum ke jela kalong ke ba shong suk shong san hakini ki snam balalen. Haba keren halor ke jingele jong ke jela ban penne ke jingsuk ulat ula ong ba ke jela ke pediang sngubha ya ke jing ya keren bat ke henyo trap National Liberation Council HNLC kat kum ki kendon ke riti sensyar kari bat ru kat kum ki kendon jong ke tenat ki kampo yeng ke sorkar peding. Ucohan ula pentip ruba ke Meghalaya kaladep ban soy ya ke soskular bat ke sorkar Assam ha usnam arhajar arpo na ke benta ban penbet ya ki hinrio teli ki jaka ki berana pedeng ke jinge ke jak haput ha pedeng kini ki ar jela ke jing penbet ya kini ki hinrio teli ki jaka ke dangdon ha ke lenti ke jinge keren ha ke baki Menteri Rang Ba jong kini ki ar teli ki jela kin saya kenduk biang hau benai jemang menta usnam. Ulat ke jela upagu chohan ya ke jingkren jong ke dorbar mang tingka ke jela ulo ong ke sorkar jela kan senang penyari ke jingdon ki Anganwadi Syaki Shihajar san spa san pusau teli ki shnong ki bampat dan Anganwadi. Ula ong bagi jingpen trekam ni ki san hajan reus pak laipo teli ki Anganwadi Center hakeling ke jela lingba ke Early Childhood Development Mission ki bala ajing mentoy ki san po hajar mut ki kena bat kendai hajar mut ki long kemi ba armet bat ki barang aibun. Hakini ke jingkren upagu chohan ula ong badai lingba shibun ki jing shimkia ke jela kelasaki ke jingher jong ke jingklat ki long kemi ba kakun na san po na ke shispa bat kene ke deru lingba ke Chief Minister's Safe Motherhood Scheme. Syo ula bendrap ru ba prapunyo na kashispa ki kelung kilala la banyo iki injection yada kat kum katong balabu. Haba paipat sya ke jingpin biang iki marbam bat ke jingdan kam ki pat ba ulat ulo ong ba ke jing eye connection LPG ha ke jela kalakyo sya ke nyu puar na kashispa bat labu thong ru ban pendem sa arlak teli ki connection shwa unailar menta usnam hapo jong ke Pradhan Mantri Ujwala Yojana. Habaya day bat kamat jong jing sa ting tum kam ni kinong hikai school ulat ulo ong badangshen ke sorkar jela kala IT ya ki shiti tum kam syaki kendai spak kendai pun dengut kinong hikai thamai haki program bala penlong hatura bat shilong. Menteri Bakmi ya ketenat boarding UAT Mondal henin kesngi ulo ong baka jing terai bandra shalor ya ke jingking yam na kebenta ban bujli ki bering batemai kan long shwa ka khatsan tarik ulber. Umandal ulo ong baka tenat boarding kan sepentip ro syakakan hon menteri halor kani.
Ula pentip berubah sakang ya kejingyat kikali kumbasau haduk prakenta kesengi kebaan ra shalor ya kejingking hakabakin sebut ru dakiram habaro arliang bat hadin balale ikan shipor onsha banyat tang kikali rin. Umandal ula ong ru balanang wat ikiwe kipat kilenti ban penti kena ba kan om kta ya kayat kayeng hakapor bara ya kejingking hakaba ula bendrap ru bakatanat PWD kalalap ya kajaka kababyang kabala bantau ya kejingking bat thamai kaban penyeso ikshilong bat umyang. Kani ka kubor kawan Shapi naka Akashvani Shillong. Menteri Rangba ke Jilla Kuandat Ki Sangma ula ong hakador bar mangtingka ke Jilla ba ke Sorkar Jilla bat ke Sorkar pedeng kidap da ke jing sngongu ya ke Sorkar Bangladesh na kebenta ke jing pleo modor jong uklawat kari khasi utirot sing hanong ba Dhaka hnen kesingi. Menteri Rangba ula ong ba ke jing pleo modor jong utirot sing balayale persha iki pareng da ke jing shilur kalpen pau ke mensin ri bat ke jing no senyang bakral jong usiem ke himan nongklau ubayale ru na kebenta ke jing lai lut kari. Menteri Rangba ula penpau ru ikjing su kemen bakari bamarjan ke Bangladesh kala itu ikjing no senyang utirot sing hakajing ele lai lut kari India. Ula pentip ru ba sembut Menteri Rangba ke Jilla uba senyau balang dhar ula lam kemat ya kekenhuan na ke Jilla kejing pleo modder utirot sing hanong ba Dhaka Bangladesh ringkat kejing don lang jong Menteri Ketenat Arts and Culture uba Paul Lingdo ke Menteri Ketenat Kekot Kekyak Kokong Mizel Amperin Lingdo ulam pang barim ke Yungdor Bar Tauan ubalong ru UMLA Kemairang uba medba Lingdo lembat kiwe. Kadorbar mangtingka ke Jilla ke Balalong Menta ulampang ke Yingdorbar Tauan Thomas E Sangma ula kedau halor kijing e kibami na kijing dan pendan kam ya kijing pen kelak syakaktian paring lembaki core technology artificial intelligence kijing wanra e kijing pen kelak tian lembaka AI kalalong kesien jam ke bakrau ya kijing kan thop lang ya kaktian ha ke Yingdorbar da kijing tumu banweng ya kijing e jong kijing smutu ya kijing ya per kaktian English bat kiktian trairi kum kaktian khasi garo bat janca. Usang ma ulo ong bahaka jing sedang penteri kam ya kani kala bandon ru shibun kijing duna. Menteri Rangba ke Sikkim Uprim Singh Tamang ula pelat ya ke Sikkim Inspires ke badai ke jing ya terilang happening ke Sorkar Sikkim bat ke World Bank da ke jing temu ban kentiu ya ke yok ke kot bat ke jing kentop lang. Kani ke program ke plilat bat kentiu ya ke yok ke kot jing kintei bat ki samla lengba ke jing ai jing hikai bat ke jing ai kam ai jam. Kani ke program kani terilang bat ki kendai teli kitanat Sorkar na ke bentar kisan senem banwan ban kentiu ya ke yok ke kot bat pendet jing bot ha ke jing terilang bat ke jing penjanai terikam hakitanat beper. Hakani ke jing lang lapan benaru inong job jang ke jing kop tho slogan bat pliru ke mobile app kabala ban ajing rap habayade bat ke kot ke kya ke jing mut jing parkhan. Hasyaban penkut ke kubor sasisian kimat bakongsan. Bu maunong rim Menteri Rangba du kari Narendra Modi ya buon tuli ki projek kampen roy bakot palat kendai hajar keluting ke Hariwari Haryana. Bu thong ke Jilla ban kenjo askayo ke kot ke $10 billion shwa usnem arajar arpopra ong ulat ke Jilla Pagu Shohan haka jingkran haka sngis dang ke dorbar mangtingka ke yang dorbar Tauan. Laple modder utirot sing hadaka kum ke jingkin mau buram ya ke jingslur bat jingno senyang jong ush ke jingno lai luit kari ong Menteri Rangba ke Jilla Konrad Ki Sangma. Bat katung lapoi syuk bekut jung kubor kabawan Shapina ka Akashvani Shillong bat ngin pen kemawi pi basa Shpang Puan ngin so baka Delhi Station na kabenta ka kubor ha kaktian Hindi bat kapor prash pawang ngin yo ka kubor ha kaktian Pareng bat ansapen buat bat ha kapor prash ting da ka kubor ha katan siya tila mingi kani kadai ka Akashvani Shillong.